Ovo je istorija. Povijest, istorija, jeste. Butke, ne znam da si nas čuo, trebaju nam sevenke. Dobro. Ili su ovoga brita? Manje, a? Ne, ima Panasonic to, ali... Ja znam isto da odgovorim. Dobro. Super. Ao, sportski. Nadmetanje, okej. Ovo vam dođe kao pauza. Radimo 40 minuta materijala na dan. Ajmo, izvolite. Pripremite se za snimanje, dajte prvo kamere da proverite. Crki daje znak za drugi gol, pazi tamo. Znači, ponovo ista situacija ovde, pogledajte. Gdje su ljudi? Ajmo. Ustani. Malo dalje od To njega. je tik desno. Da bi joj videli samo. Ajmo. Pazi. Ovo su redu, pozicije. Daj ovo. Okej, ajmo. Pazi! Idemo, kamera. Samo malo, Žiko, vrati kadar, Žiko, idi malo svoje levo, a pogled, to. Pogled bliže stupu. Ovako. Čekaj, kad ustanem. Tako. Ajmo. Treba neki reper. Pazi. Okej. Ide napad. Akcija. Odmah kreni. Go! Ovo je istorija, povijest! Dade ga Francuz! Kako ga je dao? 2:0! Dade ga Francuz! Gdje mi je olovka? Nije on Francuz. On je naš. Kad se pobjeđuje, svi su naši. No, Francuz! Dobro. Dobro si Jano rekao. Aj, dosta je više, sad je utakmica. Da, zato, ja. Imaš još jednom ovo liku. Nabrat ćemo i dozu, ne treba ih više jesti. Ja ću od se čuvat malo za jesti jednu šaku. Ne, toliko ima. Možemo i to prepoloviti. Ne mora sve ide. Daj kesu. Hladne vode, Mićo, molim. Hladne vode. Hladnu vodu za glumce ovdje gore. Kolabirat ćemo. Šta? Posle bude šta, 4, 5, 6, to opet 5, 6 je... Da, aha, bit će ono, ja? Čekaj, šta to praktično znači onda, a koliko vam traje jedna? Ideš dublje malo, širi kada. Da prijeti. Morate platiti. Šta neko je? Ti prvi pored Đure, ej, ovako sam ja ukazao.
Galine, evo ga. Ugaće se, stavimo. Žile, može? Može. Srki, ti daješ znak. Tako je, ja ću reći gol. Ljudi, gledate me isto, a? Kodemo. Misliš, ne znam. Gdje gledaj? Evo, sad ću ne pogledaj. Ovo bilo, sad ide zbog imaš. Sad ću da vam pokažem pogled. Tiše, tiše. Da. I sad smo još malo. Evo, to znaju. Dobro, pazite. Ovdje, izvini, ovdje. Ton. Kamere. Ide. Gledaj mene, dečko. Ide Miloš. 4.27 i jedan drugi. Pazi. I... Čuti. Akcija. Bježi, man. Go! Ovo je istorija! Povijest! Jeste povijest! Bravo, majstori! Dade ga Francuzi. Koji je minut? I on Francuz, on je naš. Kad se pobjeđuje, svi smo naši. Naš Ivica. Jugoslavija! Ajmo! Dobro je, ajde snimimo! Što je to bilo proba? Nije. Nije potreba, prebacujemo na Đuru, on je već dobro. Gdje dobro? Ne. Tiho! Tišina! Ide. 4.27 i jedan treći. Stani. Nije ti rekao gdje. Do sad uvijek stići. Dobro. 4.27 i jedan treći. Čekaj, Žiko, malo nas. Ajde. Vidi. Bježi. Daj! Ko? Ovo je istorija! Istorija! Povijest, jeste! Dade ga Francuz, ej. I on Francuz, on je naš. Kad se pobjeđuje, svi smo naši. Naš Ivica. Jugoslavija! Bravo! Hoćemo poništen go, a? Oca! Nema, oni ne psuju oca. Mićo, ide malo dole salat. Njih troje, pa ćemo da odvojimo. Moje i odvojit ćemo Žiku. U sebi, ne, tako. Vidi, Pako, Đuro, bolje da ti Žika ovdje ima nešto, gospodine Pako, ako smijem da primetim, električar ste, ali psujete kao kočijaš. Bolje da ti... Znaš španski? Pa da, bolje da ti kaže, gospodine Pako, na našem se fino izražavate, ali na španskom psujete kao kočijaš, a? Samo ja odgovorim tu. Nemoj me, to je bosanski. Što handli? Znam, nisam razmišljao da zašto. To su to puta. Evo ide Žika, a? Sudac, gospodine, sudac. Tam Španija sam drugi. Sudac. Nije, gospodine, gospodine, ne znam šta. Randanović je dao gol. Da li je, kako ima Mladen Delić? Njemačku 74. Ja igram Katalinsko. Nije lepo to što radi, to što se radi. Hannibal ili Dehada? Dehada.
Gospodine dekada, nije pošteno. Pogled je isti, ti daješ gol pa offside. Tako je. Gol pa poništeno. Ton! Kamere! Gdje si? Tu. Budi tu, molim. Okej! Ide 4.32, 1 prvi. Žiko, te vidi, molim te. Znači malo nazad. Tako je. Dobro, je pogled isto ovdje? Ovdje. Dobro, pogled, ljudi. I... Akcija! Offside! Gospodine Dehada, niste u pravu! Ere sunka brontu, puta madre, da ti puta madre onu pokvarenu. Lepo se izražavate srpsko-hrvatski, ali na španskom psujete kao kočija. Nemoj me handri, ti osim toga nije na srpskom nego na hrvatskom. Dobro, veća radost mora da bude. Treći gol, razvalili smo ih. Znači 3:0, to je potpuno ono, raspad, ono ne možda verujete i onda vas prekida. Srpsko-hrvatski? Da. Aha, super, sorry. Ja sam rekao... Da, odlično. Pako, lepo se izražavate na srpsko-hrvatskom, Da, ali super, na da. španskom psujete kao kočija. Neću da ništa govorim. Dobro, pazi! Ne znam, evo ovako, evo ovdje, ovako. Ako će ovdje ostati to, super. Mislim Dakle, daću ja znak i za poništeno. I... Akcija! 3:0! Šta je bilo? Offside! Pa gospodine Dehada, sram vas bilo! Sram vas bilo, gospodine Dehada! Ere sunka brontu, puta madre, da ti puta madre, onu pokvarenu. Ako lepo se izražavate na srpsko-hrvatskom, ali ste... Psujete kao kočijaš na španskom. Ma daj, nemoj me i ti. Sram da vas bude! Marikon! Pa zar je to offside? Jel to bio offside? Pa nemojte, molim vas, ljudi. Dobro! Jel ima neki došiki Uruguajac da došika liče pa... Nešto, hvala nema smisla, jeste vidjeli nije offside. Ne, vrati malo. Evo tako. Vaš zemljak je Sad okreći na napravio veliku grašku, molim vas. Nije ovako bilo. Pisao samo senjor, es un error. Sad ako ideš... Ovo je greška. Može. On si mi iznenadio. Sad Drašo, sad kaži. Kamere! Ide 4.32, 2 prvi. Isti pogled, ovamo utakmica i vi isto, tu ste na ivici. I... Akcija! Šta je bilo? Offside! Pa, ne mogu da verujem. Pa, senjor Tejada, kako vas nije sramota? Sramota da vas bude, senjor Tejada. Ere sunka brontu, puta madre, da ti puta madre onu pokvarenu. Gospodine Pako, lepo se izražavate na srpsko-hrvatskom, ali psujete kao kočijaš A na nemoj me i španskom. ti handri. Es un error! Error, senjor! It was offside! Error! Marikon! Dobro, nismo vidjeli to kolegu, to ne možemo da vidimo, ali tako? Ne. Zato što je stup. Ide 4.32, 3 prvi. Pazi! Žiko, malo tvoje levo. Čekaj. Se izražavate na srpsko-hrvatskom, a na španskom psujete kao kočijaš. A nemoj me i ti handri. Señor, es un error! Es un error! Escribe eso en artículo. Escribe! Ajmo još jedan od...
Okej, pazite, ide kamera. Može, Žile? Može. I... Žele, budi malo niže za 3. Es un error, señor. Escribe eso en artículo, escribe. Error. No offside. Stop, odlično! Kraj poluvremena. Đuro, malo presplačiš ovdje. Šta ga? Mali se presplači, ti mu kao ono, da ga ne vide. Dobro. Pa sam mislio možda... Znači, kostim. Da, dok on ovom sad oblači ovo... I narodnu nošnju i ovaj kostim. Vanja! 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 Ti će biti širi. Anja? Da. Širi. Da. Daj onda neka... Kako se zvalo? Kako je na... To, kako se preslači neka... Lado. Ja sam brate kako... Tišina na setu. Ajmo, prvi napad! I prvi napad! Bravo! Akcija! Idemo drugi napad, opasni napad! Napad! Bravo, Jakša! Treći! I šansa! I šansa! I daju nam gol! Pazi, ja bih ja sam. Dobro, okej, ajmo da snimamo. Okej, ajmo korektno! Ajmo, Mićo, može! Evo idemo! Ajmo! I! Đuri Sladoj! Aj stop! Sad si rekao. I! Akcija! Bravo, Jakšić! Bravo, Jakša! Bravo! Đuro, teški uslovi za rad, kako doživljavate ovo snimanje? Teški su uslovi, vrućina je bila danas strašna.
Užitak veliki raditi sa ovom ekipom. Navijanje na nivou. Navijanje na visokom nivou. Da li ste se možda više vezali za fudbal posle ovog snimanja? Pa nisam ja nikad bio neki fan teški fudbalski. Tako da ne vjerujem da će nešto vezati poslije snimanja. Saradnja sa rediteljem? Sa Bijelom smo prijatelji, uvijek je lijepo sa njim raditi, obožavamo. I šta možda otkrijemo našim gledalcima, šta pripremate još? Ja šta pripremam? Trenutno nešto snimam u Italiji, još neka 2 filma i radim neku novu svoju seriju. Hvala lijepo, hvala.